Ahuri biacara kuma Nyamakima, Gikoba, Kamukoji, barabara cia Kirinyaga na River Road ni matabanire mururungano magiteta kuongerereka kwa onjoria kuma China na Pakistan. Kanini na Wakanene methaite na biringi na ibango matuikanie barabara-ini citiganite mucii munene wa Nairobi na Gatũrũ kohoro marikiriria wabici-ini cia munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua kuria maneanire mendekithia mao. Kama Mchina atakuwa manufacturer, akuje akuwe retailer, akuje akuwe hoka, Wakenya wataenda wapi? No igeria ria uria guthikiririo ni munini wa president ni riguthire ihiga gukirikana Rigathi auma mucemanio-ini thingira-ini wa Iregi na President William Ruto, no handu-ini hake mendekithia mao mamukiro ni umwe wa afitha munene wa wabici-ini yake. Riu magietera muthenya wa rucio riria kurerikana Gachagua ni akagea na mucemanio nao. Vile tumekubaliana ni kwamba nitapokea ile MOU na ile memorandum yenu, na memorandum yenu hiyo ninawaambia hapa ikifika imefika kwa ule mtu atawasaidia. Hizo maduka zetu, kila duka imeandika an average of 10 people. Ukipiga hiyo mahesabu ni watu wangapi wanaenda nyumbani? Wengi. Ni watu milioni 3 wanaenda nyumbani. Kuringana na utongoria wa onjoria ya mathenya watho-ini wa kuramata biacara niguo hotithitie onjoria kuma mabũrũri ma nanja kunyita migwate biacara ciao. China alikuja akanyakua Mombasa, akamalizana na spare parts zote za magari, akamalizana na mtumba. Leo hii ameingia town center. Hiyo hatutakubali. If they are bringing the investment of building factories here in Kenya and the issues of trading is left for the locals, that will be better. No na thengia wa mururungano uyu gutabanio kuri na njatũkano ironekana gwithegea gatagati kao, amwe makiregana na mirurungano na angi makinyita mbaru na kuorota atongoria aria makoretwo wabici-ini kumarira muhuko. Nikiona haha andu aingi ni matikwendaga nyamu ino ina ati kuri wabici, mekwendaga we deputy president oke we mwena nigetha akorwo akioya, tondu ni tutete mwihoko na andu gwitagwo mucemanio thiini wa boardroom na uria maririo makaga gutwira kuria ground. Mururungano uyu cungiriirio ni ikinya ria mwonjoria umwe kuma China kuhingura nduka mwena wa Kenyatta University uikaine ta China Square, kuria thogora wa indo citiganite withi na gicunje kia 45 hari igana gia thogora guku Nairobi. Sana ni hiyo China Square, hiyo yenye iko Thika Road. Yeye anakuwa wholesaler, retailer, distributor, yani anafanya na hoka. Anafanya kila kitu. Mimi naunga mkono maneno ya kucontrol traders, na huku bunge tunaleta motion ya kuhakikisha hata hizi contract ambazo zinapeanwa, contract yote iko less than 1 billion Kenya shillings haifai kwenda kwa watu ambao wako nje ya nchi yetu. Nitwikirwo mihaka ya onjoria aguku bururi-ini na anja wa bururi. Riu nirio ritana ria onjoria guku bururi-ini makiuga onjoria kuma bururi wa China makoretwo makimanyarira. Ngiribotera Kameme TV, Njeta Gitau wa Wanjikũ.